grade 12 students. We finished from Unit 1 in the previous lesson. In this lesson, we will start Unit 2. قطابين پولا 12 هجا. دوانا بوريدا ما يونتا ايكيب دو ماهي كينا. و دوی واندا ام دي دست بيونتا دو ايكين. The first grammar topic in Unit 2 is prepositions of time. ايكامين بابت رزمانت يونتا دوی دا امرازن پیوندين دمينه. Before we talk about prepositions of time, we need to know what prepositions are. Prepositions are words that link other words together and show the relationship between them. They can say where someone or something is and when something happened or will happen. بری امچنات ناو بابت امرازن پیوندی دمیدا یا فر امزانین امرازن پیوندی چنه؟ امرازن پیوندی هندک پیون که هندک پیوندی پیک و گریدن و پیوندیت ناو بینوان دا دیارد کن. بوما دیارد کن که کسک یان تشتک کیوه هر وصا کنگی تشتک چه بویه یان جی ده چه بیدن. Now, prepositions of time say when something happened or will happen. امراض پیوندی و که مگوتی گل قطابیان دمی بوما دیارد کن که کنگی تشتک چه بویه یان ده چه بیدن. Prepositions of time are امراض پیوندی یندمی اونا at, in, during, on, from to, between and, till, anji until, before and after. Now, let's talk about the prepositions of time in details. نکه دابدرجی بحثی امراض پیوندی دمی بگین. اکمین امراض پیوندی دمی بو ابروکه at گل یا اکی کارینان و یا اکی گل وقتی دیدن آنجود گل time. For example, there is a meeting at 2 o'clock. کمبونه که های الدمجمر 2. هر ساعت دب کارینان گل وان پیوان. گل night شوه، midnight نیوا شوه، noon نیورو، midday نیوا روژه، lunch time وقت فراوینه، dinner time وقت شیوه، weekend دمایی که هفتیه، Christmas گل پیوا Christmas دیدن، هر صاب ابشین بجین گل نوروز دیدن، گل عید دبجين at عيد هروسا قال بيفا present امشين بجين at present. Let's give an example. دا نمونه که بجين سروي بابتي it gets cold at night. دنيا بشوي تازدن. امراض پیوندی یدمی یدوه اینه. این في رنگی دادب کارینان. یا رنگی که قال months آنجی قال هيفو دادب کارینان. وكي in May, in January وحتى دمايكي هروسا قال seasons تدب كارينان seasons آنجي ورز الصالة وكي in summer in spring وحتى دمايكي هروسا قال years قال صالة تدب كارينان وكي in 1990 صالة 1990 in the 80s صالة هشتيادا وحتى دمايكي هروسا قال چرخات تدب كارينان with centuries وكي in the next century چرخه بيت هروسا in long periods دم درنج دا يتبري تدب كارينان بنمونا in the past دم بريدا هروسا with the following words ديالوان بيواجي تدب كارينان in the morning in the afternoon and in the evening أفا كاريناند إنن دويتن أم باش بزاين قل خطابيان بنمونا for example I saw my friend in the morning من حوال خو افرکس بده دید. امراض پیوندی دمیسیه بو افرکه آن وی رنگی تدب کارینان. کارینان هایی که گل روزن هفتیه with the days of the week. بونمونه on Sunday, on Friday, etc. حتی دمایی که. هر روزا آن تدب کارینان گل with dates گل میجوا. For example, on 7th March هروسا on my birthday وحتى دمايكي. For example, the school starts on the 1st of September. قطب خانه دست بتكتن ايكي هيفانه. قطبين هجا. امراض پیوندی دمی چاره بو ابوکه during آنکو رامانوی دماوی. It's used with nouns in order to say what happens inside a period of time. During تدب کارینان گل ناوا دا بو مدیار کتن که چه بید ناو دمک دیار کریده. گل وان پیوان وی شکلی وی رنگی تدب کارینان. گل روژه دمت روژه وکی the night, the morning,
etc. هروسا قال هيفا during January, April حتى دمايكي. هروسا قال بيفا week وكان بيجين during this week, the week 3 وحتى دمايكي. هروسا قال صالة وكان بيجين during the year 2000, during the year 2005 وحتى دمايكي. هروسا قال the holiday and بيجين during the holiday, during the meeting وحتى دمايكي. For example, بونمونا قال قطابيان the children were sleeping during the movie. زاروك نفستيبون تماوي انجي دمي فيلميدا. امراض پیوندی دمی یه پنجه from تویه. فردوکا بیگ ودین. It's used to show the time when something starts and ends. تهدب کارینان دا دیار کرد که کنگی تشتک دست بید کرد و هروسا دو ماهیک دیدن. For example, بونمونه the museum is open from 9 to 6 every day. موزخانه یا وکریه روزانه ساعت 9 حتی ساعت 6. معناوی ساعت 9 دست بید کرد و ساعت 6 دو ماهیک دیدن. The next preposition of time is between and. امراض پیوندی دمی یه ششه between و and. نوبرا او. To show the time between 2 points. بودیار کرنا دمید نوبرا انجی نوبینا دو دمین دیدا. For example, بونمونه I will call you between lunch and 2 o'clock. از تلفوناتکم نوبرا فراوینه او ساعت دودا. امراض پیوندی هفته till انجی until حتی انجی تا. It describes a continuous action that stops at a specific point. کاری که بردوام وصفت کردن کل دمک تایبت دراوستدن. For example, they will not return till انجی until Friday. او ناظر نوه حتی روژا خطبه. The next preposition of time is before. امراض پیوندی دمیه یدی before آنکو براینکه. It indicates a prior period of time from a point. دمک دست نشاند کتن کو بریکا دمک دی هات بیدن. For example, I always have breakfast before going to school. از همی گاوا تشتید خون بری اچمه قطابخانه. یعنی بری و قطابخانه بری اچمه قطابخانه از تشتید خون. The last preposition of time for today is after. دماهیک امراض پیوندی دمی بو ابروکا گری قطابیان after آنکو پشتینگه. It indicates a following period of time from a point. دمکی دست نشاند کتن کو پشتی دمکی دی هاد بیدن. For example, I want to leave after lunch. مدویتن از بچم پشتی فراوینه. Now it's time for wizardry questions. The first wizardry question came in 2013. نکدم هاد گل قطابیان ام بحثی دوش نمونه آن بسیارت وزاری بکن یا ایکه سال 2013 هاد بو او جی اوه I wake up dash 8 o'clock dash the morning dash Friday يعني ما سي فراغيت هين. The options are A at in on, B at on in, C to from to, and D from to in. Now let's write the example on the board as usual and analyze it. دا نمونه سر بوردی بنویسین و شروع بکنین. So this is our example, dear students. I wake up dash 8 o'clock dash the morning dash Friday. Option مجی هل بجارت ما أفنا. وکی هر جار تو چوازانی تو چکی اگر تبصیاره کبیدن اولا تو سکه کباوده ده کیشکه. بابت ما یه دیاره کو همی امراض پیوندی اندمیت هاتین فایدن اوه بابت ما. هم دین سکینه. یا یکی بمشهاتیه دمجمری هادی. ما قلتي قل دمجمرا شو تيتن قلي قطابيان ما قلتي ات تيتن. ده چوازانم اگر تو زفریه اف نموند برنو که ما قلتين اف تبینی ابد ما برنو که قلتين قل دمجمری همی قوا ات تيتن. از دیم ساکه ما هل بجار ندخو. که کش که من ات الاولی که هیا از دوی هلم.
یا من ات نبتن از دی لادم یا ایکی من ات هیا آن نه بله من هی فإذا از دی خلوه گرم یا دوی من ات هیا آن نه بله من یا هی از دی ویجی هلم یا سیه تو دست بید کتن من تو نویتن چکو تو دگل دمجمری نایتن فإذا از دی وی لادم یا دو ماهی که from دیتن from جید گل دمجمری نایتن ما ات دویتن از دی ویجی لادم دست حکمه ات فإذا او ات من نویسا او من اگزانی o'clock هل بجاردنا دوی دبتا چه the morning قل پیوا the morning ما تبینیا دا چو گوتیا ما گوتی این دیتن فإذا از امسح کمی که کش کشوانا یا درسته کش کمی این هیا یا ایکی من این یا هی یا دوی من آن یا هی بو زیده تأکید از سحکمه یا سیجی از نان نوستم که از ویجی نابم سحکمه یا سیه یا سیه میشه هیا من فرایده هی قال روجن هفتیه قالی قطابیان تبنیه دا ما چو گود ما گود قال روجن هفتیه آن دیتن فکش وانا من آن ها یا دوی من آن یا دوی هی من این یا هی الأخيرة من این نویتن من آن ویتن فإذا اوج یا خلطه هل بشرطنا درست دی اوه بیتن فإذا ام دبیجین in the morning and on Friday I wake up اش خورد بم at 8 o'clock ساعت آن دمجمر هشتی سپیده in the morning سپیده on Friday روجت خطبه. The next wizard question for today is came at 2017. بسیار وزاری دوی گل قطابیا بو افریقا سال 2017 هات بو اوجی بی رنگیه. I will meet him dash 9:30 dash New Year's Day. هل بجارتن جي أفنا before at B during in C from on و D at on. Let's write the example on the board and analyze it. دوی پرسیارجی لسر بوردی بمسین و شروع بگین. Okay, dear students, so this is our question. I will meet him dash 9:30 dash New Year's Day. أفشي هل بجارتنا تمنى. تشكي من أوليكا أساس حكمة كيش بابته من هل أمراض بيوندين دمي همية هين معناه أبا بابته أمراض بيوندين دمينه prepositions of time. بس حكمة بشتي فراغه من شهية 9:30 من دم جميري هي. تبيني هذا ما شو قلت قال قطابيان ما قلت يتقال دم جميرة همي جوا أتتأتن. أوكي ما دام ما أتها بمن ديار بو ك لازم أسحك ما أت از يا أولي كمان أتنينا يا دو منينا يا سي منينا يا دو ماهيك من هاي بو تأكيد أسحك ما هل بجارتنا دويجي هل بجارتنا دويجي نيو ييرز داي وكي ما قلت يتقال كريسماس مثلا شو تأتن أون تأتن فإذا أسحك ما هل بجارتنا من اختيار كي يتسلم ده كو جدية كأون هادية أنا هم دستحكيني بلي أون يا هادي بس أف هل بجارتني دي before من before نفتن شكو before بريكا دو دم عددن كرمنا عددن during ماوي 9:30 وقتك محددي هاي تنشي ويدريش كي 9:30 إك دم جميرة from on مج نبين دو وقت دجدين فإذا يا دو مهيكت مينتن كو أوجيات قل دم جميري ديتن وهرسا on قل مناسبات on كو occasional ديتن أم دشكين أم ديفانا جيبين إلا منايد كين ويا دو مهيكي أدرسته فإذا at وهرسا on I will meet him as the أويبينم at 9:30 دم جمير نهونيف on New Year's Day السري صالح. This is the end of today's lesson. I will see you again in the next lesson. قطابين هجا أم جهشنا دمائي كبابة أفريقيا حتى وانا كدي أم جهنا إيج خديت جلوقت.